Hello friends, welcome back to my channel. Mga ipila timantang ni ka video ngan ajung mut halor ko way na ki phang bat kata kadai ki e ki chat jingsle ki bangin pensle ki khonlong ki bahapo sansnem ki babha ki babit dor batru ki ba long ban pensle ha baro ki ayom te shwa mas na ni ka video ngakwa ban pencharge pi banga ngamde ka professional doctor ni expert tang banga shwa ban pasha jingmut lam katukan ni kat ibadan haga jingstu jonga Batru hakani ke channel ke jonga ngaje pinmi ki videos ki dihara ka phangkum ki home remedies product review bat quick way bala da kisno tanat laban hit like share bat subscribe te khna manum shimya kapor yam tanya sedang naik ni ka video te kan long tangkum ke quick video ka banganum shimya kapor num dapan slam kan dai tang khandiat te hani ngan peni om tang ya ki cream sendai ngan peni langi ki lotion through tiga banding kong gede company Mama Earth thang ni kan don langka face cream bat ka body lotion ketika ketang juga ni ka face cream kadai Mama Earth Milky Soft Natural Baby Face Cream ni kan cream kila banti na pharmacy la ni kila bantu order ru ni ka web ketang Mama Earth Milky Soft Body Lotion with oats milk and calendula ni kan ni kila banti na pharmacy la ni na ki dukan de jingsle la ni kila bantu order ru nang tade na ka company Dabur Keteng juga ni ka cream kadai Dabur face cream for soft skin with no harmful chemicals. Ikane cream pila ban shoe order. Pila ban tian pharmacy ru. Tihang ni don bunjat nakani company Dabur pila ban yo bunjat pila ban jet kawai ni gitu. Kidon ki jajing kle ki bakle ki turmeric ki bakle aloe vera ki bakle jojoba oil bunjat te pila ban jet kawai ni gitu. Kat ka bapi snowbit ke bapi ibet ban thiet ni kan ni ru plaban shu thiet na pharmacy la ni plaban order ru nang tade na ka company Dove Baby Dove Rich Moisture Nourishing Baby Lotion te kan ni ru plaban thiet na pharmacy na dukan Leging Slay la ni plaban thiet ka bapi shu order bat ka bakhat do kadai na ka company Himalaya ka babaro ni jutip te kan ni ketengka Himalaya Baby Cream Extra Soft and Gentle. Ya kan ni pelaban yo lang bat ka body lotion, pelaban thiet lang bat ka body lotion ru. Ya kini baro ki cacing slap pelaban penon kam habaro ki ayom. Menta pot lang ru pelaban penon kam, mendiru pelaban penon kam, hakan ka ayom pelaban penon kam. Te kini ki creams ni ki lotions ki bangapan ihang ni ki te ki balong trusted la ni ki bangilaban chania ki balong bamda clear chemicals lani harmful products kilong save bhana banta ki khunlung kum na kiwe ki company kum ka Johnson baby powder ro ngasong bala sha ban na try pia yo sno yutu ka news takadaw ngide banda wat bania shwa ngide ban wat jing tip shwa ban thiet ne pran kam ya ki jat jing sle kham tam ha ka bayade bat ki khunlung te perlok tang ini kindiat I Jing mut jonga bamenta kasni halang bagani ka video te tat haduk bangindai kenduk biang pat hakwe kapor syong suk kublai shibun bye